Skulukutu. Oh, saqhamuka sesikulukude kamadoda. Singabathandi bamadlozi, iesikazi yethu umkhulu uKhoza. Umenzo izinto zenzekeke lo okhulumayo njengamanje. Kulaba abasuke sebethi cha emkhulu ngenelela siza lekelela lapha nalapha. Namhlanje ke bogogo nomkhulu ngithanda sikhulume ngezinto ezimbili ezithi azifane kodwa azifani. My traditional healer is already dead, or now I want to change the traditional healer. Muyafika umuntu ezokhuluma into kanjalo uthi inyanga yami engihambayo ishonile. Njengale nyanga le ebengihamba iyona nyanga yangiphakamisa, iyona nyanga ebengazi ibhavu layo, yabo, iyona nyanga engazi ukuthola izinto zomdonso ngithola kuyona. Ukuthola ukuthi ngivikeleke ezitheni lento iyona engisizayo. Ukusiza mhlambe ngamakhosikazi ami noma ingane iyona nyanga yami. So njengamanje ke ishonile. Mkhulu ngenza njani entweni kanjalo? Yini engizoyenza? Okukanye njengoba ngitheza ithi ayifana lezi zinto. Njengamanje sengifisa ukuthi ngithole inyanga nje ezongelekelela. Angikhulumi ngalaba bezwa kuthiwa kunenyanga special esithile esizosimenyezelwa uyagijima uyakhona. Uyabuya lapho umehluka ubone, uyahamba futhi uyofuna enye inyanga, uyahamba ufuna. Angikhulumi ngalawa, ngikhuluma ngomuntu othi mina kunenyanga yami engasafithi ukuthi iyakushaya. So ngifuna ukuthola enye inyanga ezothi uma ngabe mhlawumbe ingikhayile into ethile bese iyamanisa nokuthile, uyabona. Lena mhlawumbe ayishintshi, ayinginyusa injalo, kodwa sengifuna ukuthola inyanga ke ezokwazi ukungenzela lokhu nalokhu nalokhu. Akukho okuhlula ukuhlala phansi nenyanga yakho uyenabele. Kukancane ukuthi ungathola inyanga ozothi uma ufika mhlawumbe bese kuhlolela bese yahabula bese yenze yafika inhlolo zisho kuyona ukuthi wena unento ethile. Mhlawumbe ukwenza nje for example, mhlawumbe unesigubhu wasithatha enyangeni, le nyanga sishonile. Unophondo owalithatha enyangeni sishonile. Unokhamba, ngisho kakhulu izinto zalapha ekhaya izenzayo, yabo, ngoba nangelinye ilanga mangihamba kunabantu esebekwazi ukuphila ngalezi zinto abazi kahle ukuthi bayithatha lapha ekhaya, yabo. So ngenxa ukuthi abanye ngibatshele ukuthi uma ngihamba emhlabeni kuyokwenzeka kanje 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 kuwena. Khumbula phela ukuthi uma uzoya enyangeni mhlawumbe uya nje for the first time enyangeni, ubone ezinye zezinto, uyafahalela okanye idlozi lakho ithongo lakho liyakuthuma ukuthi awuhambe uyothola into yokuphila ngoba masikhathele ukubona umhloko uphahla kanti uvaliwe. Indlela oxhumane ngayo kathi phela usufika wahlala phansi ke nenyanga, le ndlela owawenze ngayo owaxhumene ngayo idlozi lelixhumanise ngayo nenyanga yakho lengasekho. Fisa noma phahla, thandaza, yalela abakini abangasekho ukuthi uyacela ukuthi abakuqondanise nenyanga ezofika futhi yona ibe ngaphezulu kwale nyanga okade uyisebenza, okade kuyiyona kulekelelayo empilweni zakhe, emabhizinisini akho, ey'khundleni zakhe, kuthola umsebenzi lapha nalapha. Yabo. Kokunye kukancane, ngisho ngoba kukancane ukuthi inyanga ithi ishona kube sekumhlaba sekunomzukulu wayo noma kunendodana yayo esinjani na, okuyiyona esihleli lapha esihlalweni sobukhosi. Ngoba phela njengoba ngihlela esihlalweni samakhosi la, akhomfene ohlala la, yabo.
Akekho umuntu oyoforce ukuhlala la, oyoforce esikhwameni esisuka esafika nogogo ngamthi Mkhulu uyobonakala ukuthi uyaforce-ke lo. Yabo. Oyohlala la kuyoba umuntu osebenza ngeqiniso njengoba nami ngithanda ngimile ekuthini ngisebenza ngani na ngeqiniso. Uzoyithola kanjani-ke leyo nyanga leyo? Musuzwe uthi hey bayilo hey Mkhulu uKhoza this and that hey kuhambekile ngoba ngizohamba ekugcineni. Uzohamba kanti unento yami wena ephilisayo. Uyabo? Mhlawumbe akazosixoxe sifike kulelo zinga nawe usujejelisa ukuthi usulokhu futhi Mkhulu uKhoza ngathi ungaphila. Yabo? Ngizohamba ekugcineni. Yabo? Ngizowushiya umhlaba. Ngizowushiya umhlaba. Ngiyaqiniseka lokho futhi nyanga. Hayi ngoba mhlawumbe sengizowushiya manje umhlaba. Kodwa ngiyasho ukuthi ekugcineni kwakho konke ngizowushiya ini na umhlaba. Yabo? Uma ngihamba sengihambile, I'm not talking about ukuthi sengihambile wenenza nje. Ngikhuluma ukuthi umuntu uma seshonelwe inyanga yakhe. Yabo? Unalezi sithwalo mhlambe uyenziwe yimina mhlambe ngakwenzela injula yabo yaphilisa le njula le. Hamba phela kumele apho wendabuko umtshele ukuthi kwenzeke lokhu nalokhu 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 inyanga and le nyanga Mkhulu le nyanga gogo le nyanga Thokoza noma nje bangekuwena mthandazi ngicela iseluleko kungenzeka kanjani ukuze lamandla ami kungaba ukuthi asihamba nawo ibiyenzeka le nto phambelini ithi inyanga misishonile kuvalwa izitolo kuwe lokhu umuntu kuwosomatekisi. Uyabo? Ngikhuluma ngabantu mhlawumbe sebevuka manje abanye. Hamba ufike welendlala udaba mhlawumbe sekuzodlulwa-ke kuphiphela ey'nhlolweni. Ngiyakalekisa sekuzojika mhlawumbe uma sekudlulwe ey'nhlolweni sekubonakala ukuthi hhayi lo muntu lona udinga ukuthi mhlawumbe sibe nokumsusa kuwena. Uyabo? Sithi ukumsusa kuwena sithi kuyisusa lamathunzi lenyanga kuwena le bese yasuswa-ke lawo mathunzi lawo. Uma futhi engasuki kuya ngokuthi kanjani kodwa uma ufika thina uphethe into yokuphila uthi nobe nginento yokuphila engiyithathe enyanga ngithi ngishonile sayisambe sikususe. Uma bekuyinto mhlawumbe igona noma isigubhu senza indlela ukuthi usasifuna nike isigubhu hayi ngisasithanda isigubhu kodwa yazi kodwa-ke ngifuna wazi ukuthi njengamanje usuyothola iziki elisha usayifunda lento yomdonso ephathekayo ngaba isona isigubhu uphondo ukhamba usayifuna into yomdonso ayi ngisayithanda and ngiyakholelwa kuyona Mkhulu. Okay siyageza-ke thina lapho thola umuntu-ke ngathi ngazothola into ozoba nokugeza uma sekugezile bese-ke eyasibulala leso sigubhu leso phambi kwakho. Mina ngisivusa isigubhu esisuka kwenye inyanga angisivusa into yomdonso ephathekayo esuka kwenye inyanga kodwa ngiyayivusa into yomdonso ekuwena egazini esegazini engaba mhlawumbe ibhodo ongena ebhodweni kwavuleka izinto wawenzelwa injula kwavuleka izinto kodwa hhayi ephathekayo njengesigubhu uphondo ukhamba. Uyabo? Angikwazi ukuvusa angikuvusi lokho kuphela ngikwazi ukwenzela njani khona ngikubulale bese siyaxoxa ukuthi ngizokunikeza kanjani okwalapha ekhaya. Bese ngithi sengiyakunika-ke okwalapha ekhaya sengiyakunika uyahamba na wenza njani uyophila. Uyabo? Fike uyitshele inyanga ukuthi cha Mkhulu hhayi ngoba ngiyizonda le nyanga eshonile nokanye ekhotheme ngoba phela amakhosi ngoba singamazi inyanga nje kuthiwa amakhosi Thokoza singamakhosi vele ngoba semphethe indlu basizinyanga semphethe namakhosi sembethe wonke amakhosi oswelwa angasekho asakhothana emhlabeni ashiye ihlalile indima ukuthi lokho ayekulwela sale singathi sikuphathe kuphethe thina-ke inyanga. Uyabo? Hayi Mkhulu inyanga ishonile-ke so ifika nje ungabeke usukhomperisha don't compare ukuthi inyanga noma usibani bani ibiyenza kanje noma ungakho noma phela ungaba phela nokuqhathanisa naleyo comparison leyo kodwa don't show le nyanga leyo osukuyona njengamanje usuyichazelile. Uyabo?
ungayikhombisi ukuthi uyakhombisa ungayikhombisi ukuthi no wena asahle uyaqhathanisa la uyabo bese kulungiselile nje mina ngithi ngoba unento enkulu oyitholile kuleyo nyanga le buphila ngayo so ubuthi uma ngabe ukukhulumisa mhlawumbe uyiphathe leyo nyanga sekuba sengathi kwengamile uyabo angugeze singesihle futhi sicasa bani sigeze silokhu sibulala lokhu ngesihle ngenxa yokuthi usibana aka usekho phela emhlabeni suka-ke la suka ngoba phela ikhona imfihlo mina engizaziyo umune kwinto ngiyazazi so siyakubulala-ke lokho bese kuba sekutshela uyafuna nokuphila bese siyakunika-ke into yokuthi-ke qale phansi-ke thola injula sikuphakamise yabo izinto zakho zithi omunye uzobuza-ke izinto ey'kanjalo ukuthi zenze siyakwazi ukuzenza lapha ekhaya ushintsha inyanga ufuna mhlawumbe ukuphakama amawala uyabona ukuthi mhlawumbe le nyanga le iyasebenza impela kodwa ufuna ukuphakama amawala uyabo mhlawumbe awuzukuyitshela ukuthi sengishintshile njalo sengizukile kuKhoza yena izinto zakhe ziyadonsa kodwa manje ngifuna ukuphakama amawala khona lento engikhona la yize umuntu enganeliseki-ke ngiyaqiniseka ukukona enye ividiyo engingayisho ngathi umuntu akaneliseki akasho ukuthi sengi-right manje angisafuni ibhizinisi angisafuni lutho cha uyoneliseka mhlawumbe kuba ukuthi uyadlula emhlabeni ngifuna into ezongenza manje kusheshe kuphakame hlala phansi nenyanga yakho nginaso isigubhu nginalo uphondo nginalo ukhamba ngaluthwala ngayenza injolo noma ngaluthwala ugodo and khona lapha engeke ngifike kuphela khona into encane nje ngifuna ngithola okunye kuthi qhu ngisheshe ngifike sengifikile-ke TLB uyalekeleleka lapho kodwa provided unaso isigubhu uyabona okungelona eseziko lala ekhaya unalo uphondo lomdonso okungelona olwala ekhaya unalo ukuhamba lomdonso okungelona olwala ekhaya uyabona just ukuthi nje ufuna check-a nyasa niyasiqhathanisa futhi niyafuna ukuyi-check imithi yethu ukuthi isigubhu sikasibanibani siphi esikabani isigubhu esifast uyabona bese uyasithola-ke isigubhu ngenxa yokuthi unaso isigubhu kunento esingeza ukuthi uma sikugeze sakususa amathunzi aleya nyanga izandla zaleya nyanga ibhodwe laleya nyanga insebenzo yaleya nyanga uyabo kodwa ingakho ngithe mina ngiyakwazi ukuvusa into kuwena egazini uyabo kodwa angizukukunika umuthi ozofika mhlambe noma amafutha okanye ozofika uwafake kuphi na kulesi sigubhu noma ukuhamba noma uphondo ngikhuluma izinto ezinkulu zala ekhaya bafusile abantu kakhulu angizukukunika ukuthi hamba ufike ufake kuleyo nto leyo ngizokunika kwala ekhaya okusha vele uyoqhathanisa ngimtshele kanjani vele-ke njengamanje uyoqhathanisa la njengamanje anginankinga nalokho anginankinga nokuthi uyangiqhathanisa mina ngizokugeza kodwa futhi uma ngikugeza fanele zivuke le nsebenzo wakwayenza phambilini kumele mayivuke enginesiqiniseko sokuthi izovuka ngoba iyaphila phela kuwena injula owake wayenza mhlawumbe ugodo mhlawumbe yabo ngingalithandi lelo godo ukuthi ngifike lelula ngoba into engekuyikhulume angifuni uyikhulume le iba phakathi kwethu iba phakathi kwami nawe ukuthi okay phatha lokho njengoba ngake ngasho ngiyathi khona injula esiyenzayo la ekhaya yemvu lapho isuke sisona sisebenzisa imvu asizoli futhi ngasixolisi futhi kwayisho lo ubaba umsholozi lapha ubaba udokotela TV asizoli futhi asixolisi ngalokho uyabo bese siyakwenzela into ekuyikhulume le ngisho ngathiwa ungayikhuluma not ukuhleba noma ukhulume kabi ngenye inyanga kwenye inyanga uyabo ungayikhuluma ukuthi enye inyanga nongalibizi igama uma ushintsha inyanga ungalibizi igama lenyanga ungafiki ukuthi usibani wahlala ngami noma kunjani cha khuluma kahle mina ingathi ngiyikhohlwa enye inyanga uyabo hayi libambe lapho ufuna uKhoza kwenzela ufuna iTLB kwenzeleni bese iqala-ke iTLB uyabona khona inkosi yami ngamthanda lo asithi ngathi hayi phindele emuva wena ufike angifuni imali yakho ungakhanyisa nje phindele emuva
ufike utshele le yanyanga ukuthi ayiqale phansi yabo ayiqale phansi bese ubuya kumina uzongitshela ukwenzakalani wabuye kose ngathi njengamanje kwenzeka futhi kwenzeka lezi landela lezi zinto ke manje ezenzakala wayilandela waba right ngathamba uyobonga enyangeni uyabo mina nje ngithi bogogo nomkhulu awukwazi ukufika kimi uninjula yemvu fanele sixoxe kabanzi khona into ofisa siyivundulule siqondise leyo nto leyo bese siyadlula lapho sifake injula sifake isigubhu kuyenzeka injula uyithole kanye nesigubhu kuyenzeka uyithole yabo thola izinto eziningi ngoba phela ngiyinyanga mina nginayo le equipment yokuthi nginayo equipment yonke yokunyanga kahle kahle nayo yonke equipment yokunyanga so bese siyakulekelela ushintsha inyanga hamba phela uthi hayi ngeke khona enginakho kodwa ngifuna fika kuleli zinga leli esikhathini esingaka hayi esikhathini esingaka ungazuveza isikhathi ngoba leyo nyanga uzoyisebenzisa under pressure kodwa khona la ngifuna ukufika khona nawo le nyanga ethilapho yokuya kwenye inyanga ngosuku uyiqhathanisa nginathe ngiphila ngakho kuyangiphilisa wegogo kuyangiphilisa wemkhulu kuyangiphilisa nje kodwa ngifuna ukuthi ke ukuthi uthola okunye ukuthi uxilonga ufike lapha uxilonga yonke into ebese kuya ngokuthi mhlawumbe izoqala phansi iminyanga ikuseke siqale phansi la sikugandela umuntu sikusebenze bese siyakunika into yokuphila uyabo sikunika into yokuphila futhi into yala ekhaya yokuphila uma unendlu lapho ubeke khona into yokuphila uyayithatha leya la ekhaya ufike uyethule futhi uthi umuyethula ngonxa ukuthi ayikho into ozoyifaka lapho uyayithi umuyethula uthi lekelelake sibanibani lekelela kho konke lokho enginako uyabo akuxabani ngeke ayithatha lo phambi uyishisa cha umtshele kahle ukuthi ufuna kulekelele lokho na siyakulekelela ke la bese seke angikhulumi ngalogcogcomayo wena ugcogcoma within 5 months within 3 months to 5 months 5 months to 10 months sihambe inyanga eziwu-10 khuluma ngalowo muntu hlala phansi uyabona let me tell you this hlala phansi jule nebhizinisi lakho hlala phansi ujule uyinike isikhathi ukuthi isikhathi esingaka ngifuna ukulibona ibhizinisi lami selila tshele bese uyajula bese uyabuka ngenxa yokuthi there are so many traditional health practitioners avelayo la kumanje bese uyayibuka noma uzwe ngenye engenayo YouTube channel engenalutho oyefica ihamba ngenyawo oyefica ihamba ingagibela itekisi oyefica igibela ibhasi uma usuzwile ngayo hamba ukuhlala phansi ngifuna ukuphakama la ngoba into esibulalayo ukulandela udumo which is wrong musukulandela udumo enyangeni musukulandela ukuthi le nyanga lena ine YouTube channel le nyanga lena iveza inyanga imali engaka okuyinto enzakalayo nyangeni ngizeyiveza imali webo angifuni ukukhuluma ukuthi kanjalo inyanga nje there are so many traditional eveza ini na imali eyiveza ukusebenza kwazo lokhu nalokhu kunosisi okwangu-WhatsApp sisi ngicela ulungise umqondo wakho lungisa njengoba ngibona ukuthi ikhanda lakho ngathi alithathi la ungixolele I know you are my friend but you are no longer my client. Don't tell me ukuthi fanele ngisebenze kanjani fanele ngiveze ini ngibonile ukuthi uyahlangana la ekhanda ngixolisa ukukhuluma kanjalo ku-YouTube channel yami ephambili kanje ngiphatheke kabi uma ngiphatheke kabi ngiphathwa umuntu kabi kabuhlungu umuntu okhuluma kanje uyangiwathapha uyangitshela ukuthi usibanibani okwasibanibani ngabe ngiyeza kuwena ukube uyayiveza imali oyenzayo nje no angithandi ukutshelwa ngiyaxolisa ningixolele ukuveza inkulumo kanje ngiphatheke kabuhlungu but umtshela nje I didn't uzwasenda ama-emoji lawo wathi awuphendula uyabona waxakekayo uyabo I didn't respond ulile nje wabhala urespond mkhulu ngangithulela ngiswa lapho and then
ngadelete yonke into yakhe ikhona ukukhuluma kwakhe ngoba akaze ngimphendule. Don't expect ukuthi inyanga zizogcina zenza ngendlela efanayo. Efuna umuntu ngiveza imali ngizoyiveza imali. Hayi kodwa ngoba ethanda yena. Hayi ngoba kuthanda umuntu ukuthi angiveze imali. Mhlawumbe mama ngoba I'm a businessman mina. Mina amabhizinisi ayifakayo futhi imali. Mina lawo mabhizinisi. Kodwa ngithanda uqhamuka ngizoveza imali la. I know the reason why ngingathanda ukuveza imali. Ngenxa ke ukuthi ke ngikhatheke kabi yabo angangaphendula kodwa sisi ipride ngibona ukuthi ubulawa nepride uchazele nebusiness lakho ukuthi kanjani no ubulawa ipride yehlisa ipride ufuna iTLB ikulekelele ungayitshela ukuthi ayenze nje ayikulekelele ayiveze lokhu nelokhu mina ufuna ukuveza lokhu yokuveza isabi angisabi mina ukuveza into ethile. Ngiyacela ke bogogo uyinothise leyo mase ishonile inyanga bika ukuthi ayishonile inyanga umshintsha inyanga musu ukufika uhlebe ngenye inyanga ekwenye inyanga fika nje uthi hayi nginento ethile ngiyafisa ukuthi ikithi ngike ukuthola okunye nje nakho futhi okuzongenza ngikwazi ukuphakama uyabo akuqala lokho kuwena osuke uzochargewa lapha inkomo isuke isusuka kuwena ephaketheni lakho noma esibayini sakho. Lokuyaqala ukubona le channel ama-video kule channel ubuhle bethongo TV umkhulu uKhoza TLB imthandwa amadlozi. Ngicela usubscribe lapho kuhleke ukuthi usubscribe ucommente kahle wenze yonke into kahle sibambisane bogogo nomkhulu sibambisane lapha nalapha ya ngitholakala eKZN kuphela empangeni kuphela i-cellphone number engitholakala kuyona 078282794 ngihlala empangeni engwelezane lapha engisebenzela khona bogogo nomkhulu ngiyathokoza.